Ofisi ya Sebohodi sa LCD e bitsitse moka wa baphatlalatsi kajeno moo teng ofisi e neng e bolela hore nyewe e neng e entswe kgahlanong le moetapele wa LCD Monghadi Mothetjoa Metsing ka morao hore a tshwarwe ke maponesa a Afrika Borwa selemong se fetileng ka le reng o qoswa ka boqhekanyetsi, ho se lefe lekgetho le ho hlatswa tjhelete e qaduwe ka la maobane ka le reng ha e na bopaki. Ka nnete re leboha ntate Modimo hore o re etsetse ka mohau maobane nyewe e qhadile hobane e sa le shwa le pele e hlaha e ne mpa ile bokgopo o no sena nyewe. Bomme le bontate re ile le di brand gentse re ya nyewe ke a Qhaloa makgetlo a mararo kapa a mane kontse o bua ntho e tshwanang ya hore mmuso wa Lesotho ka di-PP ha o so fane ka dipampiri. Leponesa la le ntate Phalatsi ya buang ka lona kgomo kapa gago a ntse a sa iponahatse ke re jwale o tlameha a iponahatse botjhotjhisi bo monkele paki ya mofapahlogo a ntse a sa iponahatse nyewe e tla kena ha go dipampiri tse hlahang ofising ya di-PP Lesotho ha go dipaki tseno tsa Afrika Borwa tsa sepolesa ya tjhetjha ho fihlela maobane jwale mastrata gae jwale bona ke papadi ke a qhala nyewe mme a fela a qhala ha go potsaneng beng ba ka hore jwalo ka ntate ya Qhaloa ha hona nyewe le nngwe fela e neng e qosa ka bona ka mona e qosa Mhlompeng Mothetjoa Metsing ka taba tsa fraud, ka taba tsa tax evasion, ka taba tsa money laundering. Jwale potso ko bona ebe ntate Hlahile le mme Mothinyane ne ba enka ka taba e ba be se le roela motho fela ba re ha tliswe hae a etswe extradite a tla Lesotho a tloa ga o na le qoso Lesotho kwana ya fraud, tax evasion and money laundering, which were neither here nor there. Ono sina dinyewe tse jwalo, ono sina diqoso tse jwalo ka tsela efe kapa efe. Mme re bone ho hlokahala hebeng ba ka hore jwalo ka ha le ile la tsebahana a tshwerwe a kwalletswe mono seleng a tlhotlhawa ka sele ho tloha Moqebelo go a fihlela la bobedi le nna a ileng a tswa ka lona. Jwale re tlo le tsebisa hae papadi eno ya nyewe eno ya lefofu e qhame lekgotla le qhadile ya le maobane. Ha ke qetella ke batla fela ke ipuele ha kgutshwanyane ke ka kena go yona ka matla goba jwale yona e ntse le ka lekgotleng nyewe e nngwe fela ntle le papadi e di siu ka molomo wa mema tlhokomelo sema seno ke a Qhaloa phala ya di siu kile a bua seyalemoyeng kapa diyalemoyeng a ga Mothetjoa Metsing ha ka kena ka hara naha ka mo ha kena mona fela ga go lo mo tshwara go lo mo kwala ha se le a kena a tswa a kena
letsatsing lena o ntse soka mo tshwara mme re tse re ipotsa bona o na bolelang o na bua ka efe o na bua eng re ntse re lebeletse ha hona Nyeoe jwalo o fihlela mona taba tsa tax le tsa di fraud le tsa di money laundering ha di jo mmuso o hlotse di prove ha ba di teng ho fihlela Nyeoe qha Nyeoe le nngwe fela re nang le yona ka la khotleng e re ya ho yona ka la bone ke ya treason le yona e ntseng e re makaditse rona re yona Nyeoe ya treason empa ya tla utlwa tsa yona le yona ka nako ya teng